kanefuna engagement. So tukuzo mu weekend this Friday omwana akakora era akaryara ivu yakora era era ninga akakijindira akakora era batashijenderire abo ko bakagira ngo akeka nga yajya kanateko kamera yo mu misho nuko yagambe kanateko kamera yo mu misho. kaba kuchimambo before that abamu muri twe twatandikire ku suspectinga omuntu abwaci akija yaka accent yo gukora voice overs omwe ko wabiruhurikiza je abantu abamuri kuroze uko hurira maka irakagiye akakora akakoza ka voice change bacireba akakoza voice change konko wabahurikiza je uhurira ngo hari yakaroburos no reba umungamba zitwantugamba ari ibintu specific words accent yazo uje toguniro na ubwo npanda mudije no Brazil ejo kaje mo otobe turi atuganga it is one of the diehards of certain artist ninga shine ya artist. So wakoze era wenyine no wakoze era ni Roboros music omwami Johnson ticha muramba omwami Johnson turiatemba obabinje bakumanya nka Roboros akakora era akajya mu studio ari live yakwata yataho selfie account ejo yambara HIV kandi mwagabo wa mutwire n'umurondo umuntu uri kujiraninga noha mwa muri amwarebera live actually tukatu hinaitwa abetu tirinzero mwishongozi witu ngwaije so hino muntu wabari ya TikTok ya pressing ari ejo live kuyamurebera ati ya mahoro brosa live nuko yatirenda urubona ngo kwayibarbo tukaturinya chara barinzire Diamond so tukaturinzire Diamond actually Diamond tukwikatu kumizana Roboros tukomeza mina Roboros tukaturinziro mwishongozi kutwabe turiyo utahura mwana yaterenda urati Roboros yaza live nuwe mukama wa bara HIV eleda chikaho abana bona bayirunda mu ntogo omwe kuza kureba nice cyabaho cyenyine abo mpa wakayijireho ba bloggers ba influencers bakana batandikiraho za video bantu mwe ori behind the page ne naka twamumanya video zatanika kutamburiraho byo maka recordingira yabira kwezeki ayemerire by the time kuza kuruganya shara abantu bona bakaba ready kuronda Roboros byo maka wamubona hari hikumi wamubona hari 5 sharara akuba baka account eja karuho mu ihango during the days ashamunana they ashamwenda so Roboros ni wowe Roboros music natera kwita Roboros music kanyankore so kuza kwikaza sha 11 already ababenu baronda Roboros n'amasema gabene gamutererwa ni menje no jeremo nesema ya kankara amono wagarukira ka recordinga ari kumuterera ati cora koro wetu ara police so Roboros akaruka mubireho kinji yayitwara polisi ndagaje na polisi akamanza yagira ici yahandika haho it was 1 minute after kweriza kugenda anankeja HIV page agenda page enka Roboros yateka hongo I started this page with an intention of making people aware of the HIV that is around Barara. I did not have any bad intention, but I wanted to help my sisters and brothers. Kuyahereza no yakabidiritinga atkuyahereze edachika ibiri yachihayo kukada ba screenshot mabatire screenshot so bakabine screenshot ya live bine na screenshot yejo post ye yatekayo akugira ngo kana yamba ba brother na ba sisters yakwereka ngo kwenda kubusabusa obanoha akayayikirize ngo ninyi already kuya appearingero mu video eri live already live warebeka muno bwe kubetari yawe kikwereko wabare live aho no mumanye kwata na wasakutugambira wabanye feeling ko kuyabari nko mu studio ncheka nonka account zone birazino musememwe so akaza ko kutapinga omu ya Roboros yatapinga HIV no